Стресс, депрессия ва агрессия. Барои тарҷума ва фаҳмиши ин калимаҳо аз соҳаи психология шояд тарҷумаи лозим набошад. зеро ҳар нафаре ки қобилияти таҳлилҳои ҳолатҳои рӯҳиву равонии худро дорад, ба хубӣ фаҳмида метавонад ки дар кадом ҳолат ва чӣ гуна равандҳои психологӣ қарор гирифтааст. Барои нафаре аз даст додани дилдода агар дар марҳилаи аввал стресс бошаду барои маошгиранда ками моҳона, дар сурати идомаёбии он метавонад марҳилаи дуввуми ин раванд касро ба депрессия гирифтор кунад. дар ҳолати гирифторшавӣ ба зинаи саввуми стресс ки агрессия унвон гирифтааст, кас аз ҳолати идораи амали худ имкони баромадан дорад ки он метавонад муноқиша бо атрофиён, дағалрафторӣ ва дурушгуфториро ба миён оварад. бо дар назар дошти оне ки садсолаи нав барои инсоният ҳолатҳои зиёд ва пешгирӣ нашавандаи гирифторшавӣ ба депрессия ё худ афсурдахотириро дар обару гузоштааст, ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустиро маҳз ба ҳамин мавзӯъ бахшад. пешгирии депрессия ин мавзӯест ки сар аз субҳи рӯзи 8 апрели соли равон дар тамоми зерсохторҳои вазорати тандурустӣ доир ба он гуфта мешаваду ҳама намуди хизматрасониҳои тибби ройгон пешниҳод мегардад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин мақсад тамоми нерӯи худро дар ин рӯз сафарбар кардааст. барои баррасии ин мавзӯъ ва чӣ гунагӣ пешгирӣ аз гирифторшавӣ ба депрессия мо тасмим гирифтем ки суҳбате дошта бошем бо Хушвақт Ҳасанов, сардори муассисаи давлатии Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. сараввал салом арз мекунем ба шумо ҷаноби Хушвақт Ҳасанов ва ташаккур ки фурсат пайдо кардаю бо мо дар иртибот шудед. ба шумо ҳам салом. акнун мехостам гуфта бошед ки рӯзи 7 апрел барои сокинони сайёра чӣ гуна рӯз аст ва ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ аз мушкилиҳои сиҳати омма чӣ тадбирҳое рӯй даст гирифтааст? ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 7 апрел ҳамчун рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустӣ таҷлил мегардад ва имсола чорабиние ки аз бо иқдоми вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида истодааст, зери мавзӯи пешгирии депрессия, яъне ки пешгирии роҳафтодагиро дар бар бигирад ва тавре ки шоҳиди ҳол гардида истодаем, гузарондани чорабиниҳои мазкур ва интихоби ҳамин мавзӯи мазкур бевосита равона гардидааст ба пешгирии ҳолатҳое ки ба афсурдахотирӣ гӯем, яъне ки ба депрессия оварда мерасонад ва бори дигар ҳам ҳадафи гузарондани чорабинии мазкур ин ҳам пешгирии анаму оқибатҳое ки аз ҳолатҳои афсурдахотирӣ ба бор мебиёяд. ҳолатҳои афсурдахотирӣ то куҷо метавонад ба вазъи сиҳатии инсон таъсир расонад, дар ҳоле ки депрессия таҳрикдиҳандаи инсон низ буда метавонад? ва кадом омилҳое ҳастанд ки депрессияро ба вуҷуд меорад? хуб бинед ки яке аз сарчашмаҳои пайдошавии депрессия гӯем ин стресс мебошад. Стресс ин ҷабҳаҳои ҳам мусбит дорад, ҳам манфӣ дорад. яъне ки агар ки дар ҳолати стресс одам метавонад ба бисёр дастовардҳои хуб ноил гардад, лекин анамон як дараҷаи вазнини стресс гӯем дараҷаи вазнини ҳолати равонӣ мерасад ба депрессия гӯем, яъне ки ба як афсурдахотирӣ ва нишонаҳои афсурдахотирӣ ин бемории сардардӣ ва як ноҳинҷорӣ гӯем дар равони одам пайдо мешавад ки ҳеҷ майле ба иштиёқе гӯем, як майле ба зиндагии ором, ба зиндагии солим гум мешавад дар одам, яъне ки як ҳолати хеле ногувор дучор мешавад одам. ва агар дар ҳамин ҳолат агар шахс яъне ки бархурдор набошад аз оқибатҳои он, аз худи маълумот надошта бошад вобаста ба ҳамин афсурдахотирӣ, метавонад ки ба ягон оқибатҳои мудҳиш оварда расонад. бинед ки дар ҳолати депрессия гӯем, дар ҳолати депрессияи шадид одамҳо, шахсиятҳо гӯем, инсон метавонад даст ба худкушӣ занад, даст ба як амали ношоиста занад ки ҳамин оқибатҳои мудҳиши ҳамин депрессия гӯем ҳамин ҳолатҳост. дар сурате ки ҷамъияти инсонҳо равандҳои гуногун дораду аз ҳар лаҳза имкони стресс гирифтан мавҷуд аст, чӣ бояд кард ки омилҳои таъсири манфӣ расонидани он бартараф карда шавад? бояд инсон, яъне ки бояд шаҳрванд аслан бояд дарк кунад ки муҳим он аст ки мо ҳастем, мавҷудияти мо ин муҳимтарин ҳолати зиндагии мо ин мавҷудияти мо аст. дигар тамоми мушкилотҳо гӯем ёки дигар тамоми ҳолатҳои зиндагӣ ин гузаранда аст, яъне ки яке аз роҳҳои пешгирии депрессия ана ҳамин ҳолати равонида қарор гирифтан, яъне ки мо ба ҳар як ҳолати зиндагӣ дуруст бархурд карда тавонистанамон ва аз ҳамин ҳолатҳое ки ба депрессия, яъне ба стресси шадид овара мерасонад,
باید برآمده توانیم و البته در این حالت همین کمک اطرافیان خیلی ضرور است. یعنی که یک در چی میگن در یک مقال خلقی هم است که زهر آدم میبردارد میگن، یعنی که یک شخص لازم که به او مثال وای کند دستگیری، یعنی که همدرد باشد اصلا یک مصلحت های مفید. تشکر. میخواستم گفته باشید که پیشگیری روح‌افتادگی و افسرده‌خاطری در روز عمومی جهانی تندرستی پیشنهاد کدام نهاد است؟ منظورم آن است که تحت این موضوع تجلیل نمودن روز جهانی صحتی را سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد کرده است و یا چنین تصمیم گیری انتخاب ساختارهای طبی جمهوری تاجیکستان است؟ از بس که روز تندرستی، روز عمومی جهانی تندرستی در تمام جهان جشن گرفته می شود، این یا اون دولت البته که موضوع چاره‌بینی خودش یا که برخورد با همین روز را به طرز خود میگذاره و این غایه از خود وزارت تندرستی برآمده است. یعنی که پیشنهاد خود همین متخصصان گیم ساحه تندرستی، متخصصان اصلا گیم پیشنهاد ما خود همین جامعه شهروندی تاجیکستان است که این روز ما ضرور شماریدیم که در همین موضوع امسال روز تندرستی را تجلیل کنیم، یعنی که پیشواز گیریم و طوری که میبینیم از طرف متخصصان، از طرف تمام متخصصان ساحه تندرستی این روز درهای باز است و تمام خدمت رسانی ساحه تندرستی به طور رایگان پیشکش میگردد و امید داریم که چنین روزها امید داریم که چنین امکانیت ها برای ما زیادتر دست میدهد و تمام همین شهروندان جمهوری تاجیکستان از چنین خدمت رسانی ها برخوردار میگردند. 12 سال قبل فعالناکی اینترنت ضعیف بود. قبول اطلاع خارجی نیز برای شهروندان ناگونه بود که امروزها است. اکنون ما در روند جهانی شوی قرار داریم که خیلی عامل‌های افزون است که آن میتواند هر لحظه به حالت روحی و روانی انسان‌ها تاثیرگذار باشد. اگر گفته باشیم که همه این حالت‌ها میتواند انسان‌ها را گرفتار دپرسیا سازد، اشتباه نمی‌کنه؟ ببینید که امروزه همون دوره گلوبالیزاسیون، یعنی دوره جهانی شوی که رفته ایستاده است، ما گوییم که در همین دوره حیات به سر میبریم، در همین دوره حساس خیلی حساس حیات به سر میبریم. ببینید که یکی از عوامل همین روند همون است که ببینید که امروز با استفاده از اینترنت، با استفاده از اخبارهای وسایل اخباری عامه که خواه غرضناک باشد، خواه مثال به یگان هدف نگرانیده شده باشد، گویم من البته در نظر دارم اون معلوماتی که از بیرون حدود کشور ما وارد می شود وادار میکند که از روی نداشتن معلومات یک حالت روانی در گرفتار میشوند. بعضی از شهروندان ما بینید که در جنگ های سوریه میرن اشتراک میکنن، حالا که از محتوای خود حیات خود بیخبر هستند، از اون هدف و اون گیم چی بگیم، از اون مقصد و مرامی که هر یک انسان در نزد خودش میگذارد، همین روندها میتونن تاثیر کنن. یعنی که عامل پیداشوی دپرسیا گیم، عامل پیداشوی روح افتادگی البته این معلومات است، این اینفورماسیون که اون همون معلوماتی که ما در معینه سر قبول میکنیم. البته طوری که در بالا ذکر کردیم این یا اون حالتی که بر روحیه ما تاثیر کرده میتواند که ما را به همین افسرده خاطری بیارد، در حالت نادرست بهاگذاری نمودن. از آنکه سمت فعالیت مؤسسه شما بواسطه برای پیشگیری از استعمال مواد اسپریتی، تماکو و نشامندی روانه گردیده است، میخواستم پرسیده باشم عقیده است که استعمال نوس و سیگار و دیگر نوشیدنی‌های اسپریتی و سرخوش کننده برای رفع استرس، دپرسیا و یا خود اگرسیا کمک میکند؟ تا کجا اساس واقعی داشته میتواند این همه گفته ها؟ تشکر. خیلی یک مسئله جدی را شما اینجا برداشتید. در حقیقت بینید که مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشامندی که هدف انمی فعالیت، یعنی وظیفه و مقصد فعالیت مرکز روانه گردیدش به پیشگیری بیماری های نشامندی و عمل های و پیشگیری انم حالت هایی که از استعمال غیر طبی مواد نشادار به بار میآید در بر میگیرد. در حقیقت چنین نشان میدهد که یکی از عامل های دست زدن به استعمال موادهای نشادار این همین افسرده خاطری، یعنی که دپرسیا است. یعنی که حالت شخص
با نظر داشتی روبرو شدن به این یا اون مشکلات برخورد درست کرده نمیتوانند و راه حل خود را راه حل همه حالت را به استعمال موادهای تماکو، به استعمال به موادهای سپیرتی یا اینکه به استعمال مواد نشادار دست میزنند. حالا که گوییم که در بسیار حالت ها مورد ها گوییم بخبر از اون که استعمال ان همین موادها، استعمال ان همین گوییم یعنی دست زدن به همین عمل ها مشکلات را برطرف نمی کند و همین مشکلات را باز هم چگیلتر می کند، یعنی باز هم مشکلتر وزبینتر می کند. بینید که اگر چندی که در یک لحظه معین در یک لحظه معین استعمال این یا اون موادی که در بالا ذکر کردیم اگر به شخص یک حالت ایفریت گیم یک کیفیت اگر گیم در عموم مشکلات رو برطرف نمیکنه. در عموم انمون عاملی که سببگاری همین دپرسیا میشد گیم برطرف نمیکنه. تنها یک حالتهای فریب کننده میگن، یک حالت روانی فریب کننده را برای شخص میدهد که در مجموع گیم عاقبتش باز هم همون مشکلی را زیادتر و وزنینگتر کردن است. از دیدگاه طبی امروزه گرفتارشوی با افسرده خاطری پدیده نو است و یا همکنون آن اوج گرفته ایستاده است که جامعه شهروندی و ساختارهای تندرستی کشور را نگران کرده است. اگر ما خوب به تاریخ قدیم و به تاریخ قدیمترین هم نظر کنیم در دلخواه و حالت گوییم همین حالت های افسرده خاطری گوییم یا که استرس گوییم دپرسیا گوییم جای داشتند. استرس این تحریک دهنده عمل است، یک توجه زایل کردن یا ریاکسیا دادن به این یا آن حالت این خودش انمو استرس است، دوره حالت استرسیه. لیکن اگر از حد گذرد یعنی که برخورد کرده نتوانیم و به همون مشکلی غوطه زنیم گیم همون حالت دپرسیا میگن. یعنی که اگر ما برآمده نتونیم یک حالتی دادمانیم که دیگر فکرانی کرده نمیتونیم، دیگر راهی برآمدن از این مشکلی را نمیابیم، همین حالت دپرسیا یعنی افسرده خاطری همینجا شروع آغاز میگردد. چی و چی سبب بود که ما همین حالت را همین موضوع را از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردد؟ من فکر میکنم خیلی به مورد است. انتخاب همین موضوع در همین دوره، در همین زمانی که ما زندگی به سر میبریم خیلی مفید است و مقصد یگانه انتخاب موضوع مذکور درک نمودن همین حالت هست، یعنی که یک برخورد درست کردن با این حالت ها می باشد. بینید که طوری که در بالا ذکر کردیم عامل ها زیادن برای افسرده خاطری، برای دپرسیا عامل ها زیادن. ما امید داریم که همین یک توجهی که از طرف حکومت کشور با تشبث وزارت تندرستی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردید، یک تکان جدی جهت برخورد با مشکلات در جامعه می شود و جامعه درست برخورد کردن با مشکلات ها را درک می کند. اکنون که حالت های استرس و دپرسیا و اگرسیا وقت های آخر خیلی بیشتر به نظر می رسد، تحمل پذیری چی می شود در حالی که آفریدگار ارزشمندترین نعمت خود را که اخلاص لایق انسان دیده است؟ یکی از نعمت های بی‌بهایی که از جانب پروردگار برای موجودات همچون انسان گویم هدیه گردیده است این عقل تفکر و ادراک میگفتگی شما هست، یعنی که اونی که ما میگیم یعنی که ما عقل هست. و ببینید که پیغمبر بزرگوار ما را نیز گفته است که زیگهواره تا گر دانش بیجو، یعنی که هر چقدر ما علم از خود کنیم، هر چقدر ما برای شخص کامل شدن اگر کوشش نماییم، هر چقدر ما صاحب معرفت گردیم، البته هیچ یک شخصی گیم صاحب تفکر صاحب معرفت دست به این یا آن عملی ناشایسته نمیزند یا که در حالت پریشان خاطری گویم که چی گویم به حالت پریشان خاطری آمده نمیرسد گویم، یعنی تا این درجه افسرده خاطری آمده نمیرسد چون که درست برخورد کرده میتواند. از این رو من همچون متخصص سوال گفتنی هستم که ما باید جهت مکمل نمودن شخصیت خود پیوسته باید کوشش نماییم، طوری که ذکر کردیم باید بسیار خوانیم، باید بسیار مشاهده کنیم، باید بسیار از روزگار یکدیگر تعلیم بگیریم و بهر
یک شخص کامل شدن باید کوشش نماییم. дар сурате ки кас ба стресс ва ё афсурдахотирӣ гирифтор мешаваду зарурати баровардани хулосаи қатъи лозим меояд, ҳамчун мутахассис шумо чӣ тавсия медиҳед? Чӣ чизро бояд сарфи назар кард то дар ҳолати афсурдахотирӣ хулосаи аниқ ва санҷидашуда бароварда шавад? дар ҳолати баҳаяҷон, дар ҳолати стресс, дар ҳолати гӯем ки депрессия, мо ҳеҷ вақт амали худро баҳо доданда, яъне ки ба таври лозима баҳо дода наметавонем. Аз ин рӯ тавсия дода мешавад аз тарафи мутахассисон ки дар ҳолати рӯбарӯ шудан ба ин ё он мушкилии зиндагӣ бояд мо пеш аз ҳама бояд ки оромона ва мо бояд ҳамаи паҳлӯҳои ҳамин ҳолати ба вуқӯъ омадаро баҳогузорӣ кунем. Мо агар албатта хушбахт ҳамон касе аст ки ҳамин ҳолатҳода лаёқат дорад, яъне ки имконият дорад ки дуруст баҳогузорӣ карда тавонад ҳолатро таҳаммул карда тавонад. албатта таҳаммулпазирӣ ин беҳтарин неъмат аст ки бояд ҳамаи мо ҳамин хусусияти таҳаммулпазириро бояд дошта бошем. ҷомеаи ғарб тавонист ба хеле дастовардҳои баланди техникӣ, молиявӣ ва илмию зеҳнӣ ноил гардад, вале падидаҳое низ дар ҷамъияти инсонҳои он кишварҳо ба чашм мерасад ки воқеан ҳам боиси нигаронист. Мисоли оддӣ даст додан ба худкушӣ. бархе аз равоншиносон бар он назаранд ки яке аз сабабҳои аслӣ дар ҷомеаи ғарбӣ танҳоии рӯҳии шаҳрвандон аст ки дар ҳолатҳои гирифторшавӣ ба депрессия ғамшарики худро надоранд ва намеёбанд, то ғубори дил шоста бошанд. ҳамин аст ки депрессия ба агрессия тобиши шакл карда инсонро ба иҷрои амалҳои даҳшатбор водор мекунад. шумо ҳамчун мутахассис равандҳои ҷамъиятӣ ва ғамшарикию маслиҳатчигии байни ҳамдигариро миёни шаҳрвандони Тоҷикистон чӣ гуна арзёбӣ карда метавонед? хушбахтии миллати тоҷик дар он аст ки мо ғамшарики ҳамдигар ҳастем дар қиёс ба он шаҳрвандоне ки дар аврупову дар ғарб гӯем зиндагӣ мекунанд ки дар ҳама ҳолатҳои зиндагӣ танҳо ҳастанд. дар қиёс ба онҳо гӯем дар ҷомеаи шарқ, дар ҷомеаи махсусан Тоҷикистон гӯем як ҳамшарикӣ ҳаст ва ана ҳамин хусусияти ғамшарикӣ гӯем ҳамин хусусияте ки муносибати ҷомеавие ки дар Тоҷикистон ҷой дорад барои мо имконият медиҳад ки аз ин ё он мушкилоти зиндагӣ хеле зуд гӯем ҳарчи зудтар баромада тавонем. мо қобилияти фаҳмидани, яъне ки гӯш кардани дарк кардани анамон одаме ки ба мо ин ё он тавсирро медиҳад дорем. яъне ана ҳамин ҳолати ҷомеавии мо барои мо як дастовард аст, як неъмат аст ки мо бояд кӯшиш кунем ки ана ҳамин муносибатҳои ҷамъиятӣ яъне ки коста нагардад, яъне ки дур нашавад ва анамон муносибати ҷамъиятӣ бояд ки ҳамеша пойдор бошад, ки ана ҳамин муносибати ҷамъиятӣ метавонад омили асосии пешгирии афсурдахотирӣ, пешгирии ин ё он амал, пешгирии ин ё он зуҳурот шуда тавонад. ташаккури зиёд ба шумо ҷаноби Хушбахт Ҳасанов барои як суҳбати пурмуҳтаво ва хеле самимӣ. инсонҳо дигар шуданд ва ё ҷамъият ранги дигар гирифтааст. ин суолест ки пайваста ба равоншиносону ҷомеашиносон дода мешавад. аз оне ки равоншинос нестему хулосаи дақиқи донишмандонро низ дар даст надорем, дар ин мавзӯъ ҳарфе бештар нахоҳем